Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero kuri mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera, birumvikana kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzagiye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu, turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa munane, turi mu mwaka wa 2025. Nemunyemere muri iki gitondo babwire ko iki tuzinduye nta kindi na makuru agezweho. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka muri aya makuru cyangwa se kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka igoma mu mujyi aho bitabone mu munigi uyu mugoroba cyangwa se muri iri joro haraye humvikana amasaso yiganjemo imbunda nini ndetse n'into. Ikigaragara cyo nuko rwari rwacakiranye cyangwa se hari imirwano iteye ubwoba. Hari byinshi turi buze kugenda tubabwira ku by'aya masaso cyangwa se kuri imirwano yabaye hano mu munigi, dore ko operation twamaze kuba tugenda tuyibategurira. Turaza kugaruka naho bita imunembwe cyangwa se hano muri za minembwe mu gace ka za Mikenke yo ngiyo, naho rero amakuru aravuga ko kuva ku isaha 3 z'ijoro naho icyitwa drone yasukaga ikintu cyitwa amakompora hariya imurenge. Mu by'ukuri byari bicika kuva ku isaha 3 ziri gushyira saa 4 umuriro wakaga hariya imurenge. Turaza kugaruka igoma ndetse tunagaruka kutangaza Goma yamaze kuba isohora cyangwa se AFC yamaze kuba isohora, naryo turaza kugenda turi igarukaho. Tuze gusimbukira ikisha sano tubabwire uko situation imeze, dore ko bivuga ko hari umunyamakuru mu by'ukuri wafunzwe avuze cyangwa se avuye hano igoma, dore ko ubwo icyari cyamuzanye agomba kuza asobanura icyari cyamuzanye igoma kigatuma asubira ikishasa. Turaza kugaruka muri Uvira, hanyuma tuze kureba Generali Makenga yatanze icyitwa ultimatum cyangwa se mu by'ukuri yatanze icyo twakwita mu by'ukuri amasantarengwa kuri zingabo ziri hano muri uyu mujyi wa Uvira. Byose turubuze kugenda tubigarukaho, hanyuma tuze kugaruka igoma. Urumva ko amakuru yo muri iyi weekend na makuru akomeye cyane, nava ngo anashyushye, nkwifuriza kutaza gucikwa cyane cyane. Tuza kureba ese kubera iki Generali Makenga yatanze ultimatum, mu by'ukuri niki kigiye gukorwa. Ubwo rero urumva ko umuriro ugiye kwaka. Na makuru tugiye kugenda tubagezaho ndetse n'izindi ngingo z'ingenzi ntabashe kuba nkugeza kuko ari nyinshi cyane. Reka ahubwo mpite ngusaba rwose kudutiza umwanya utarenze iminota 50 cyangwa se iminota itarenze isaha, amakuru tuyakuvira imuzi ni muzingo. Muri iki kiganiro ngiye kwandi kumwe na mugenzi wanjye Vincent, mugero tunyiri kumushakisha ku murongo wa telefone. Ndagusaba guhita unkandira kuri subscribe ndetse uhita unkandira no kunzogera kugira ngo buri ko dushyizo inkuru uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru ikihagera. Hanyuma kandi kuri mwe mwabikoze murabizi icyo mbasaba, nta kindi kitari kushigikira uyu muyoro wa Jeune Official. Kushigikira nta kundi uba ubigomba kubikoramo, bitari ugukanda n'ubundi kuri like ndetse ukanasangiza n'abandi cyangwa se ugasharinga, tukagenda twagura umuyoboro 5 kuri kagenzi kako. Ku murongo wa telefone rero navuga ko Musemaji Vincent yamaze kuba ahagera. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Fighter. Urakomeye. Turakomeye turashima Imana. Nagutakia weekend njema kabisa, nkuko bisanzwe. Na wewe pia. Okay, Vise, hanyuma rero iki tuzinduye muri iki gitondo n'ubundi na makuru agezweho, dore ko noneho mbona amakuru yabaye menshi cyane yaba hano muri Kivu Amajyaruguru cyane cyane mu mujyi wa Goma, ndetse ukamanuka ukagera muri ibyo bice bya za Minembwe iyo ngiyo nyine imurenge, ukagaruka Uvira aho General Sultan Makenga yatanze icyitwa ultimatum cyangwa se yatanze icyo twakwita niba turi buryita itegeko. Ubwo turaza kugenda tubirebaho, ubwo urumva ariko ko noneho yavuze byose turaza kugenda tubireba. Tuze gusimbukira no mu bindi bice. Mu by'ukuri nava ko makuru tuzanye ni menshi cyane bwana Vincent. Ni menshi mu bice bitandukanye, yaba Nord Kivu yaba Sud Kivu. Ko numva murara ari nkeya Vincent, bimeze bite? Ntabwo morale yaba yego cyaba ari ikibazo kibi. Ijwi ubwo rero sinzi ubwo, ariko ndimo ndakumva nta kibazo, gusa kumva kuvuga rwose wagira ngo harimo n'agahinda sinzi iki.
sinzi. Hanyuma vise twagiye rero n'amakuru, reka twikomereze n'amakuru, twanzike duhere hano igoma, aho mu by'ukuri amakuru yemeza ko ndetse n'abari hano i Rubavu baraye bumva icyitwa za Nyamugigima, cyane cyane abari hano muri bice byegeranye na za Munigi, n'imbunda nini ndetse n'into zavugaga. Mu by'ukuri amasasu ari menshi cyane nk'uko amakuru agenda abigaragaza, bwana Vincent. nibyo mu masaha ya nijoro guhera mu masaha 4 z'ijoro, yego, muri karitsiye Munigi nyine hatangiye kumvikana amasasu yoroheje, ariko uko umwanya ugenda wiyongera humvikana noneho urufaya rw'imbunda nini. Akaba ari ibice byabayemo kurasana hagati ya M23 ndetse n'abarwanyi bo muri FRDC na Wazalendo ndetse na FDLR mu gihe kingana hafi n'isaha, kubera ko yaba ari abatuye hano muri karitsiye zitandukanye zikikije umujyi wa Bukavu, wa Goma Purito ndetse n'abatuye mu karere ka Rubavu babyumvaga. yego, ibi byose rero bikaba byatewe n'uko M23 yatangiye gushakisha abantu bo muri Wazalendo ndetse n'aba muri FRDC, FDLR, Maimai ndetse na Nyatura, abinjiye mwa kino gice cya Munigi ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani 2025 mu masaa 8 z'igitondo n'igice, niho Lawrence Kanyuka yari yabitangaje avuga yuko hari abarwanyi bo muri Wazalendo, abo muri FRDC, abo muri FDL na Maimai ndetse na Nyatura binjiye hano muri Kibati ahitwa Munigi, yego, noneho bakica n'abaturage. Icyo gihe bakayica abaturage 4-3 bakakomereka. yego, uyu munsi rero niho batanye mu mitwe mu masaha ya nijoro ku buryo bukomeye, kuko n'abaturage bari batuye mwa zino karitsiye batangiye guhunga bagaruka mu mujyi wa Goma, ariko biza kugera mu masaa 8 z'ijoro, saa 9 batangiye kongera gushira ubwoba, kuko urufaya rw'amasasu n'imbunda ziremereye byagabanutse. Vise, ikigaragara rero biragaragara ko iyi bitero kuva binjiramo M23, ikigaragara nuko yabimenye ndetse yari imaze iminsi ibatata. Ari ntekereza ko nabyo byatanze mu by'ukuri kumvikana cyangwa se kubaho guhangana bifata hafi isaha yose barimo guhangana. Vise, ndagira ngo tubanze tugaruke kuri aya magambo wari ubiyagarutseho, ariko ndashaka ngo tuyinjiremo neza tunayasesengure, tunarebe kuri ibi AFC mu by'ukuri batangaje hano igoma, cyangwa se hano mu by'ukuri mu tangaza ryabo basohoye, ndetse mbona hari n'ibyo banavuga ku bigendanye na za Bukombo, ku bigendanye rwose n'ibiri kugenda bihabera. Icyo gihe icyo Kanyuka yavugaga, yavugaga yuko bafite amakuru yuko hari abarwanyi bo muri FARDC na FDL na Maimai na Wazalendo na Nyatura bigiye ku buryo bwabwishwa nyine mwa kino gice cya Kibati na Munigi, ndetse bakica n'abaturage 4 ariko 3 bagasigara bakomeretse. Ariko M23 ntabwo yarigeze uvuga yuko yaba yabashije kubafata, ariko bari baturutse muri pariki ya Virunga n'ubundi aho ngo muri hejuru muri za Nyiragongo. We ntiyavugaga aho baturutse, kuko yavugaga yuko binjiye mu buryo bwabwishwa, ntagaragaze aho baturutse. Ariko urumva ko niba akano gace ka Kibati na Munigi gaturanye na Nyiragongo, kandi twaba tuzi ko mu bihe bitandukanye abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR, Maimai, Wazalendo na Nyatura ndetse n'ingabo za leta zo muri FRDC, mu gihe umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bikikije Goma bifatwa bahungiye muri Nyiragongo, nta handi watekereza ko bakomotse. Icyo gihe niho bakomotse, kuko n'ubundi kongera kurasa bongeye kurasira muri ibi bice, urumva nta gushidikanya niho bakomotse. None rero Vincent, kugeza muri aya masaha bimeze bitaho ngaho nk'umuntu uhegereye cyane, nta makuru yandi aturuka usibye kuba iryo komba cyangwa se haraye kubaho gukozanya mu masaha y'ijoro, biramutse bite muri ibyo bice? Urabona ni umunsi w'umuganda, abaturage barimo baritegura kujya gutangira Sarongo,
ariko wagira ubaza akavuga ati turacyafite ubwoba kubera ko ibyaraye bibaye bigaragaza yuko uno mujyi n'ubundi ugishakwa n'aba barwanya muri Wazalendo aba mu mutwe wa FDL ndetse Nyatura na Mayimayi kandi n'igisirikare cya FDL kihakeneye. Turabona yuko buri saha hashobora kuba akantu kandi ku buryo bukomeye kuko barakubwira ati twatewe ubwoba n'ibyaraye bibaye iri joro. Bigaragara yuko n'ubundi abagizi ba nabi bagihari kandi bashobora gukora ibintu bibi, niba barateje ubundi mu mijyi na Kibati bakica abantu 4-3 bagakomereka, niba n'ubundi iri joro bongeye kurasana, wumva abaturage nyine nta cyizere bafite cy'uko umutekano uraboneka ku buryo bufatika. Baragenda bavugira mu matamatama ariko ntabwo bavuga mu buryo bweruye, niyo akubwira ati impamagara ku bundi buryo cyangwa uze kundeba tuvugana amaso ku maso. Yego, urumva bagifite impungenge z'umutekano wabo. muri make bari gutinya ko hashobora kuza kwa ibitero. Nahoze mbona hari ugenda bihuzahuza mu by'ukuri kandi byabayeho ko baratinya ko bishobora kongera n'ukongera plutôt. Nahoze mbona hari abasesenguzi babihuzahuza bavuga bati hari uhagarariye ukuriye impunzi n'ukuriye impunzi n'uhagarariye impunzi ku isi ngo yaba yageze i Goma ngaje kureba nibizo impunzi zataha, ngo bishobora ko ari byo byatumye nyine ngo ibitero bibaho ku buryo ngo kwari nko gushimangira cyangwa se kumwereka yuko ngo hari ahantu bitameze neza zigomba kuguma iyo ziri. Urabivugaho iki Bwana Vincent? Nta muntu uhagarariye impunzi ku isi ubaho, ni uhagarariye umuryango ushinzwe gucyura impunzi. Ni uwo nguwo rwose ubivuze neza ngo aherutse i Goma. Yari i Goma nimugoroba, yavuye mu masaha ya saa 12 saa moya, agenda akomeza urugendo mu bindi bice. Ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabyo birashoboka kureba ko abantu batavuga yuko hatekanye noneho impunzi zitangire gutaha. Kandi nubwo abahagarariye burya ntabwo ari we ufata iya mbere kuba yazicura, kuko zo nizo ubwazo zibwiriza zikavuga ngo twebwe turajya iwacu kuko tubona icyo twahungaga nta kigihari. Kuvuga yuko rero kwari kumwereka yuko umutekano udahari ntabwo byaba ari byo, kubera ko abaturage ubwabo nibo bifatira icyemezo kurenza uyu nguyu, kuko ntabwo ari bafatira icyemezo uyu Philippe Grandi. Ariko nanone bashobora kubikora kugira ngo urabizi ko n'ubundi kuvuga ko uwo muryango mu by'ukuri ushinzwe ku bigendanye n'impunzi, wibuke ko hari n'icyo bazigenera igihe zikiri mu buhungiro. So rero birashoboka kuba ibyo byabaho kugira ngo babone ko izi mpunzi zikeneye gukomeza kwitabwaho iyo ziri nta gutaha birimo, mu gihe iyo wenda biza ko babona yaza kumva ari amahoro, byanashoboka kuvuga ati noneho nimutahe nta bundi bufasha tugomba kongera kuba. Ntabwo ibyo nakubwiye ntabwo wanyumvise, ntabwo impunzi zitaha kubera uno muryango ubishaka, kubera yuko hari abantu benshi bungukira mu kuba izi mpunzi zihari. Nemwe n'abakozi ba UNHCR barimo babyungukiramo kuko twagiye tubibona kenshi. Ntabwo rero kino ari igitero cyabaye uyu munsi kubera ko uyu Philippe Grandi yagiye i Goma. Ni igitero ubona cyahereye ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani nk'uko Laurent ko yabyanditse. Kandi kuri izi tariki Philippe Grandi yari ataranagera no mu Rwanda kuko yabanje mu Rwanda. Ntabwo kandi abarwanyi bari bazi ko azahaza ngo batangire gukora infiltration ku iyi tariki. Kubihuza rero ni ukuba uko atazi uburyo aba bantu bo muri UNHCR bamwe muri bari barusahurira mu nduru. Visi reka twikomereze rero tugere ahantu bita muri za Mikenke cyangwa se hano muri za Minembwe. FARDC yaraye irasa ikoresheje icyitwa drone, missile rero zari ziherekejwe na drone nizo zaraye zivuga. Ni ibintu bimaze iminsi na tuno duce twa Mikenke ndetse n'uduce dutandukanye nyine twa Minembwe. Yego, tubonekamo iraswa hakoreshejwe drone mu buryo ubona buhubukiye kuko barasa muri quartier zituwe n'abaturage cyane. Yego, ni nabyo n'ubundi byongeye kuba mwa bino bice n'ubundi by'umurenge nyine hakoreshejwe
indege zitagira abapilote zizwi ku izina rya drone, za kamikazi zimwe z'ubwiyahuzi. mu bice nyine bya Minembwe, ukakomeza ukagenda ukagera cyane cyane aho bita Mikenge. Ni muri segiteri ya Itobwe aho M23 nyine twirwaneho ariyo ihari. Yego. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresheje izo ndege zabwo mu masaha y'ijoro saa 1. Yego. niho zatangiye kugaba ibitero bikomeye cyane mwa bino bice, cyane cyane ku gace kitwa antene ya Vodacom. Nyine muri quartier ya Mikenke, urebye n'ahantu hegereye Rugezi. Nuvuga ngo barashe antene ya Vodacom nabo bayirashe? Ntabwo barashe antene nyirizina, ahubwo barashe agace kazwi nko kuri antene, kubera yuko hari antene ya Vodacom yegereye. Ariko aho cyo bari bagamije no kurasa hano Mikenke ahari abarwanyi batwirwaneho. Njye mbona hari hanagamijwe kuba barasiye antene kugira ngo ikigendanye n'itumanaho bagice, kuko wabonye ko ahantu henshi bakunda kurwanira usanga ikoranabuhanga bararyangirije. Iyo bakenera kuyirasa bayirashe, ariko ntabwo ari cyo bari bakeneye, kubabonaga bakeneye kuviza abaturage bari bahari. Kubera yuko iyo bakenera kuyirasa ntacyo bungukaga cyane nko gutera ubwoba abaturage, kuko ni ikintu kigaragara ku buryo kukirasa bari bita bakirasa, kandi nta kigeze kiba cyo kuburizamo ibyo bibombe ngo byere kuyitwika. Ahubwo bityo babona baraga bagamije ni ukurasa abaturage bari muri Mikenke, noneho ngo bagire ubwoba batangire bahunge. Ko urebye mu minsi yashize bari batangiye kurasa muri Rugezi, bava Rugezi barasa Minembwe muri Itobwe. Ubona yuko ari ibikorwa bagenda bakora mu buryo bugambiriwe kandi bugamije kugira nabi abaturage. Wanareba kandi ukabona yuko ni ibikorwa bifitemo ukuboko gukomeye n'igihugu cy'u Burundi, kuko izi drone nyinshi n'ubundi niho zagiye zituruka. Yego. Kubera yuko babikoze n'ubundi mu masaha abaturage bamaze kuryama, mu buryo bwo kugira ngo ntihagire urokoka, kuko kurasa abaturage baryamye batava mu mazu ngo bagende, burya ni uburyo navuga buba bwateguwe kandi babizi neza ko biragira ingaruka kubarimo. Ubushize nibo barasa muri za Rugezi, hari haguye abaturage benshi ndetse n'abandi barakomereka. Ariko uyu munsi Imana yakinze ukuboko, nta muturage wigeze ukomereka. Reka twigarukiraho ku tangazo cyangwa se igoma kuri AFC yasoye itangazo rivuga ku bantu bishwe ahantu bita muri za Bukombo. Ni ibintu bimaze iminsi bigaragazwa yuko M23 iri kwerekana ibice bitandukanye ko birimo birakugirwamo ubugizi bwa nabi n'ingabo ziri ku ihuriro zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa. M23 ikoresheje umuvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka. Yego. Binyujije ku rukuta rwa Twitter yanditse ko mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu nyine hashize, ko tariki ya 29 mu gace ka Bukombo, ni muri teritwari ya Rutshuru. Yego. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ko ingabo zihuriye zirwana nyine ku butegetsi bwa Kinshasa bizuri ko harimo Wazalendo, harimo Mayimayi, harimo Nyatura, harimo FDLR ndetse n'indi mitwe myinshi itandukanye, harimo n'abacancuru urabizi. Ko barashe abasivile batatu kandi bakanabica. Harimo uwitwa Mbirinde Bisura, harimo uwo bita Nyiramutuzo Ruzindana, ndetse n'umugabo we bita Salama Ruzindana. Bakaba bararashwe kandi bakanitwa mu buryo bwa kinyamakuru nk'uko AFM 23 ibivuga. Ivuga yuko kandi ikomeje kwamagana imiryango mpuzamahanga bakurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ikomeza guceceka n'igiri kibuka kwa buno bwicanyi bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwibasira abasivile nk'uko yabitangaje muri itangazo. Ariko vise iyi zone ya Bukombo n'ubundi iracyari zone y'imirwano kandi irimo na FDLR benshi cyane. Ntekereza ko ariyo mpamvu ubwicanyi bukomeje kugenda buharangwa.
yaba ari abarwanyi bo muri FDLR barahari benshi, yaba ari abarwanyi ba Wazalendo, yaba abanyaturana mayimayi ndetse n'ingabo za leta, kuko ntabwo bahavuye abasirikare burya benshi bari bari mwa bino bice bahise bajya muri quartier zari zifitwe na FDLR, kuko FDLR yazimetirizaga cyane kugira ngo basigare bakorana. Haracyari rero impungenge z'uko n'ubundi amanywa n'ijoro ashobora kujya akomeza haba urugamba ruhanganisha M23 ndetse n'abo barwanyi. Urabizi yuko cyane cyane hano muri teritwari ya Rucuru amazemo iminsi za operasiyo zitandukanye zo guhiga Wazalendo ndetse na FDLR, ariko ukabona n'ubundi birakomeza kugera ku ntera mbi cyane ituma abasivili bahasiga ubuzima. Ubona yuko aka gace ko kabaye imbirikiri imitwe yitwaje intwaro kandi ku buryo ubona bukomeye. Ko numva ibintu bitoroshye, ibintu ntabwo byoroshye kabisa, kuko urumva ko ntekereza ko igituma nanone Kanyuka bagenda byose abishyira ku murongo abitangaza ni ukwirinda ko ejo bakongera ukumva basohoye nka cya kiraporo ngo urabona ngo hishwe abaturage runaka banabo mubare nk'iyi ngiyi nabo ngo nibo babikoze. Iyo ibintu umuntu ajya abikora ku murongo gake gake bituma nyine za sosiyete sivile zahara ya miryango ibogamiye kuri leta ibura icyo yandika. Bwana Vincent, ntabwo kuba bikora bivuga yuko ino miryango yabura icyo yandika, ahubwo ni inshingano z'umuvugizi wa M23 kubigaragaza. Nguko ngaye. Reka tuve kuri iyi nkuru rero, tuve kuri iri tangazo, ubwo n'ubundi duhite tugaruka ariko n'ubundi ku nkuru ya Kinshasa ariko ifite aho ihuriye n'Igoma. Umwe mu banyamakuru aragira atya ave hano Igoma yerekera Kinshasa, bahita bamushikiriza imvuto cyangwa se bamwakirize aho bamwakire ntari ni muri gereza. Ntabwo ari muri gereza, ni muri kasho. Harya kasho na gereza biratandukanye? Kasho na gereza biratandukanye kuko umuntu ajya muri gereza yakatiwe atarakatirwa aba ari muri kasho. Nibyo uko bivuga, ni umunyamakuru bita Tuveri, undi ni umunyamakuru uzwi cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ongera ijwi ho gake, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu Tuveri ni umwe mu banyamakuru bayoboye radiyo RTNC, radiyo y'igihugu nyine hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Niwe wari umuyobozi wayo mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bukihakorera. Nyuma y'uko rero umujyi wa Goma ufashwe, urabizi yuko radiyo bari bayangije itagikora, yagumye muri uyu mujyi n'ubundi wa Goma, aguma gukora itangazamakuru ariko akorera ikindi kigo cy'itangazamakuru cyitwa JD. Kubera yuko radiyo yakoreraga, urumva ntabwo yari igifite uburyo bwo gukora, kandi kugera n'iyi saha ntabwo ikora. Icyo gihe naho yaje gufungwa na AFM 23 imukekaho ko ngo yaba akorera urwego rw'ubutasi rwa FRDC ndetse na leta ya Kinshasa. Yego. Ariko umuryango w'icyo gihe uza guhuruza, uza kwitura inzego za AFM 23 baramurekura. Namurekuye akomeza gukora umwuga w'itangazamakuru, ariko nyuma y'amezi agera muri 6 arindwi ari kumwe na AFM 23 aza gufata icyemezo cy'uko agicisha gukora nyine muri iki kinyamakuru cya JD nk'uko yari asanzwe ari umukoresponda wacyo hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Akigerayo rero nk'uko amakuru aturuka ku muryango wiwe abivuga, yaragiye ajya mu biro by'iki kinyamakuru arabasuhuza, amaze kubasuhuza ajya kuri hoteli yagombaga kujya araraho. Yego. Araharara, amaze kuharara aza kuhava nanone. Ni hoteli iherereye muri komine ya Ringwara. Aza gusubira mu gitondo kuri biro y'iki kinyamakuru, ajya gukora ajyanye agakapu kiwe karimo udukoresho tw'imyenda ndetse n'agakapu ke karimo laputopu. Yego. Urumva ko ashobora kuba yari afite gahunda yo kuza kugira ahandi akomereza. Bivuga yuko rero ngo mu masaha ya 7 yahamagawe n'umwe mu nshuti ze bamubwira yuko ngo bahurira ahantu kuri resitora bakaganira. Yego. Ka gakapu ke karimo laptop ndetse n'akame karimo utwambara agasiga ku iyo biro y'iki kinyamakuru nyine. Ndipo yagendaga, amaze kugenda
bagenzi be baramutegereza, umunsi urashira urira ntibamubona. Batamubonye batangira gushakisha inshuti ze bazibaza niba zamubonye, zirabahakanira. Bajya kuri hoteli yabagaho bavuga ati wenda hari igihe yaba yasubiye, ntibamubona naho. Batamubonye babaza umuryango wiwe rero ko waba ufite amakuru, nawo uvuga ko udafite amakuru yiwe. Yego. Umugore we rero nk'uko yabitangaje avuga ko yahamagaye telefone ze zose, nimero za telefone ze zose ntihagira n'imwe icaho. Ariko haza kugaragara andi makuru y'uko afungiye mu rwego rw'ubutasi rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruzwi ku izina rya ANR, akekwaho kuba ngo yaba afite ubutumwa bwa AFM 23 bwo kujya kunekera uyu mutwe. Yego. Cyane ko ngo AFM 23 yafashe kariya gace akaguma ntahunge. Bakavuga yuko rero ngo bamukeka ko yabaje n'umutasi wa M23 kugira ngo amenye uko umujyi umeze, noneho ajya ababwira amakuru. Ariko ntabwo biratangazwa n'izina d'inifaso officiel nibyo bakeka, kuko urumva iyo nshuti yamuhamagaye yaba ari nayo yamugambaniye nk'uko abandi bari hafi yo babivuga. Service ko mbona abanyamakuru hano bari gushirwa muri kasho, ndabona hano na Bunia naho undi munyamakuru wa radio yitwa ngo ni Unibu nawe yafunzwe. Abanyamakuru bamerewe nabi cyane kubera ko abenshi hari igihe bavuga ibitagenda neza kuri leta ya Kinshasa, bakerekana yuko ingabo zitarimo zikora akazi kazo mu buryo bufatika, cyane cyane muri ibice bya Bunia, kubera ko muri turabizi ibibazo bihari. Hari ibibazo biterwa n'imitwe yitwaje intwaro, ariko iki kimwe abanyamakuru ndetse na societe civile bakagaragaza ko n'ubundi imitwe ikorana na FARDC. Yego. Uyu munyamakuru rero ukorera iyi radio Unibu ashobora kuba yataye muri yombi n'ubundi akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ibyo ngibyo byo kugunenga igisirikare ndetse n'ubutegetsi. Nubwo urwego rushinzwe itangazamakuru rutari rwagira icyo ruvuga muri Kongo, ndetse n'urwego rushinzwe iperereza narwo rutagize icyo rutangaza, ariko baravuga yuko ashobora kuba yazize ibyo ngibyo kuko ataryaga iminwa mu kwerekana ibitagenda muri iki gice cya Ituri. Rero Nyagasani aborohereze, kuko ndabona rwose abanyamakuru hano muri Kongo bakomeje guhura n'uruva gusenya. Reka twikute twigire kuri iyi nkuru iramutse ivugwa cyangwa se igezweho hano muri Uvira. Abantu benshi ndabizi ko mukeneye kumenya situation ya Uvira uko bimeze. Ese Uvira byifashe bite? Ese Uvira haramutse hate? Ese ingabo z'abarundi ndetse nabo bafatikanyije muri uyu mujyi bameze bate? Barimereye bata abaturage? Ni byinshi bamukeneye kumenya. Visi, reka tugaruke rero kuri iyi nkuru ivuga ko mwenyewe General Makenga yatanze icyitwa ultimatum ku ngabo ziri muri uyu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo iyi nkuru tuyigarukeho ndetse tunayitindeho, tuyisesengure, turebe mu by'ukuri uko ibintu bigiye kuba bimeze. Bwana Vincent, nibyo ni amakuru yatugezeho ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu. Yego. Yaho General Makenga Sultan yaganiriye na bamwe bashinzwe umutekano mu bice bitandukanye by'iki gice bafashe, yaba abo muri Nord Kivu ndetse n'abo muri Sud Kivu. Mu biganiro bagiranye rero no kino cyemezo cyahise gifatirwa. Ubwo ni mu bihe bice? Ni ibice ubwo ni ibice biri hano muri mu nkengero za Uvira? Ni ibice bihe? Ni ibice byose bagenzura, yaba ari Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ubwo ni inama bakoreye ahantu runaka bahahuriye? Bakoze inama ku buryo bw'ikoranabuhanga, baraganira bungurana ibitekerezo, bareba uko umutekano wifashe mu bice bagenzura. Yego. Ndetse bareba n'umutekano uko wifashe mu bice batagenzura, kuko naho baba bakeneye kumenya uko umutekano umeze w'igihugu cyose. Noneho ibyo bamaze kubigenzura, bareba umusaruro w'ingabo za AFM 23, bareba umusaruro wa polisi, bareba umusaruro w'inzego bwite z'abasivili nazo umusaruro wazo. Yego. Bareba uburyo abapolisi bashyashya baherutse kuzanwa uko bagiye gukora,
ndetse bagena n'amadeployment yabo ko bagiye kujya mu bice bitandukanye by'ibice bagenzura. Babirangije rero bafata ibyemezo birimo gutanga ultimatum ku ngabo za FARDC, kuri Wazalendo, kuri Mayimayi, kuri FDL ndetse n'ingabo z'abarundi bari cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Ariko iyi ultimatum yabanje guhabwa abarwanyi ba Wazalendo bari mu bice bya Nord Kivu ndetse n'abari mu bice bya Sud Kivu. Barabwirwa bati mwebwe muri abakongomani turabemera, yego, atari ku igihe cyose mugiye gukomeza gukorana n'ubwo butegetsi bwa Kinshasa na FARDC na FDL rimugirira n'abo baturage. Ati ntabwo tuzabihanganira, turabagira inama y'uko mwikura mu bugizi bwa nabi kugira ngo mutaza kugirwaho ingaruka n'ibitekerezo biri muri gushyirwamo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Barangije baha ubwo butumwa babugeneye Wazalendo na Mayimayi, yego, ndetse na Nyatura yaba ari Nord Kivu na Sud Kivu. Barangije bagenera ubutumwa umutwe wa FDLR. Barawubwira bati turazi yuko muri abanyarwanda mwasize muhemukiye igihugu cyanyu. Ati rero ntabwo twifuza yuko mukomeza natwe kuduhemukira nk'uko mwabitangiye kuva mukigera hano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu bindi bice bya Kongo. Ati tubahaye iminsi ingana n'ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri byonyine yuko mugomba kuba muvuye mu bice byose murimo, mutabivamo, tukabakuramo ku mbaraga kuko turazifite. Baragenda rero bajya ku ngabo z'abarundi ndetse na FARDC. Barababwira ati namwe tubahaye ibyumweru bibiri. Ati ku itariki 15 z'ukwezi kwa cyenda turifuza ko nta n'umwe uzaba asigaye mwa kino gice cya Uvira. Itariki zingahe? 15 z'ukwezi kwa cyenda. Yaba ari Uvira territoire, yaba ari Uvira centre. Ati tubahaye ultimatum yuko itariki 15 uzaba urimo tuzamukuramo ku mbaraga kuko turazifite kandi tuzakoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo muzavamo kandi mubitanzeho ikiguzi gishoboka, kuko nimugira amahirwe muzasubira iyo mwavuye. Naho ubundi niba mudashaka kutwumvira, urufaya rw'amasasu, imbunda n'ibindi turabifite, tuzabumvisha ku buryo bw'imbaraga. Bisobanuye yego, nyuma n'ubundi yuko babwiye abacanshuro yuko nta mucanshuro uzagira amahirwe nk'ayo bagenzi be bagize bari mu mujyi wa Goma. Ko niyo bakomeje kuguma mwa bino bice nabo amahirwe bagize ko batazayagira. Urumva rero niyo babibwiye n'ingabo z'abarundi, bakabwira FARDC, bakabibwira FDLR, bakabibwira Mayimayi, bakabibwira Wazalendo, bakabibwira Nyatura, Imbonerakure ndetse n'abandi bose barwana ku butegetsi. Bakabaha n'iminsi wumve yuko Uvira hagiye kubamo akantu ndetse no mu mujyi wa Uvira, kuko buri Uvira yose ni territoire nini. Urabizi yuko harimo abarwanyi ba M23 twirwaneho, harimo aba FDLR, aba Mayimayi, aba Wazalendo, aba FARDC, Imbonerakure ndetse n'abacanshuro. Nubwo abenshi baba bagira ngo bamenye amakuru y'aka gace ka centre ya Uvira gusa, ariko Uvira ni territoire ni aha hose kandi izi ngabo zose zirimo. Urumva rero niba bagira ati tubahaye ultimatum kugera kuri 15 mwe muvuyemo, nimutabamo tuzabakuramo ku mbaraga. Urumva yaba ari inkengero za Uvira zirabaza kubamo ibibazo bikomeye, yaba ari Uvira ibimo ibibazo bikomeye kugera no muri centre ya Uvira. Urumva yuko urugamba rushobora kwamuka ng'iki gihe cy'ibyumweru bibiri bahaye aba barwanyi bo muri coalition irwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Ubwo rero turaza kugenda tubimenya cyangwa se tuzagenda tubireba, kuko burya uyu munsi turi ku itariki 30, harabura umunsi umwe ngo ukwezi kube kurangiye twinjire muri uko kwezi kwa cyenda. Dutegereze ibyumweru bibiri bingana n'iminsi 14 hafi 15 gutyo, tuzaba twamaze kumenya umurongo. Ubwo niba irondo rigomba kwivangura n'abajura nabyo bizamenyekana, cyangwa se urukumbi rugomba kuva mu mashaka nabyo tuzabimenya, kuko ntekereza ko niba mwenyewe generali abyivugiye, ubwo nuko hari uko ibintu baba babiteguye vise.
baba babiteguye, urumva niyo barakoze inama bakayikorana n'inzego zose bireba, yaba ari izishinzwe umutekano, yaba ari izishinzwe iperereza, yaba ari abasivile. Urumva ko ni ibintu bateguye kandi kugira ngo barebe icyo bamaze kugeraho, barebe n'icyo basigaje. Ni ibintu bateguye kandi bize neza ku buryo bagira ngo niyo bakeneye umutekano w'abaturage, niyo bakeneye umutekano w'ubwabo, meyeri defense burya bajya bavuga ngo natake. Iyo ugiriye inama ntayumve nyine nta kindi ukora natake, urumva ko hagiye kuba ibitero bidasanzwe. Ariko nuvuge ko nubwo AFC23 ivuga gutya, uruhande rwa leta rwicaye ntabwo ari impumyi. Yego, urabona yuko rurimo rwitegura ku buryo bukomeye, yaba ari mu buryo bw'ibikoresho, yaba ari mu buryo bw'abasirikare, ndetse no mu buryo bw'ubugome. Urabona ko nabo baticaye. Impande zombi urumva ko zose zishobora gusakirana kandi ku buryo buteza ingorane abasivili. hanyuma vise dukomeje rero n'andi makuru wenda duhita twigarukira kuri uruzinduko mu by'ukuri rw'uyu muyobozi uhagarariye ishami rishinzwe impunzi ku isi wasuye uyu mujyi wa Goma. Ndagira ngo nabyo tubigarukeho nk'uko mo hejuru nyine twe twabivuzeho gake nubwo kari gato, noneho tubigaruke mu buryo anavuga ngo burambuye. Nibyo ushinzwe umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe impunzi ku isi Philippe Grandi, nyuma y'uko agira uruzinduko mu Rwanda agasura inkambi zitandukanye, harimo inkambi irimo Abanyamurenge, harimo inkambi iri hano Rubavu irimo yitwa Nkamira, iyi Rubavu ni Nkamira. Inkambi ya Nkamira irimo abakuwe mu byabo n'intambara hano mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize gutya noneho ahita yomokajya no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abonana n'ubuyobozi bwa AFC23 harimo abahuzabikorwa ba AFC23. Yego, ndabonana na Bwana Bertrand Bisimwa ushinzwe ibibazo bya politiki ndetse na diplomasi muri iri huriro. Abonana na Corneille Nanga Yoberwa n'ubundi ukuriye iri huriro, kandi akaba ari nawe warishinze. Baganira ku bibazo byerekeranye n'umutekano w'impunzi ndetse n'ibibazo byerekeranye n'uburyo bwo gufasha abakuwe mu byabo n'intambara ndetse n'impunzi z'abanyarwanda ziri mwa kino gice. Bumvikana rero ibintu bigera muri bitanu. Icya mbere bumvikanye ni uko babanje nyine kumvikana buryo ki bagiye gukorana, yaba ari AFC23 ndetse n'ishami rishinzwe gucyura impunzi ku isi. Rero yuko bagiye kugirana imikoranire myiza ku mpande zombi kandi boroherezanya mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo intego zabo zigerwaho zo gufasha abari mu kaga baterwa n'intambara zimaze igihe kingana n'imyaka hafi 30, cyane cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamaze kubyemeranywaho rero, n'ubundi impande zombi zongeye kuganira ku byerekeranye n'uburyo impunzi z'abanyarwanda ziri mu bice bikontororwa na AFC23 zikeneye gutaha. Yego, bati zikeneye gutaha ku bushake, nazo zataha zikava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maze zigataha mu Rwanda nk'uko babivuganye. Bivugana kandi babyemeranywaho yuko ari AFC23 izabishyiramo imbaraga, ndetse na UNHCR nayo yemera yuko izabishyiramo imbaraga, izi mpunzi nazo zigataha. Kuri iki ngiki bemeranywa nanone ko impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zishaka gutaha ku bushake, ko AFC23 nayo izazorohereza kandi ikazakira ikazicungira umutekano nk'abandi baturage bandi ku buryo bufatika kandi buhoraho nk'uko n'abandi baturage bacungiye umutekano. Icyo nacyo bacyumvikanaho ku buryo bufatika kandi barahuza. Ingingo ya gatatu bemeranyijwe yuko
HCR izakomeza gutanga ubufasha mu bafite ibibazo by'imibereho mu bice bikontororwa na AFM23. yego, kandi basaba AFM23 nayo ko yakorohereza abakozi ba UNHCR mu buryo bw'ubwisanzure ndetse no kugera mu bice byose bigenzurwa n'iri huriro, bakabafasha mu buryo bw'umutekano ndetse n'ubundi buryo bwose bakenera kugira ngo inkunga bagenera abari mu bibazo ibashe kubageraho ku buryo bwiza. Nacyo bakemeranyijweho. Ku ngingo ya 4 HCR bemera ko izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ubufasha bugenerwa abari mu kaga bugere kubo bigenewe kandi mu bice byose bigenzurwa na AFM23. Urabizi yuko mu bice bigenzurwa na AFM23 hari ibibazo bikomeye cyane, barimo abadafite icyo kurya, abadafite imyambaro, abadafite amazi ndetse n'ibindi. AFC avuga ati twebwe mu bushobozi dufite tuzabasha gufasha ababikeneye mu bice byose mugenzura, kandi mwebwe icyo tubasaba nuko muducungire umutekano natwe tugakora ibyo twiyemeje. Ku ngingo ya 5 yego, bemeranyijwe yuko yaba ari Kinshasa ndetse na M23 bose bahamagarirwa ko bakwiye kuba bafata impunzi mu buryo bwiza kandi bakurikije uburyo bwose buteganywa n'amategeko nk'uko babitangaje. Tukaba rero tugiye gutegereza kureba nyine haraza kuvamo iki, ese baraza kubikurikiza nk'uko babyemeranyijwe cyangwa hazabamo izindi peshoma. Ariko wareba ukabona uburyo mu ntangiriro za AFM23 uburyo yashyikirizanye impunzi uyu muryango, noneho uyu muryango nawo kazicyura mu Rwanda, kandi ayandi makuru twagiye tubona yuko hari izindi mpunzi zari ziba mu Rwanda zongera zijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zari zarahunze ziva muri Kongo ziza mu Rwanda zagiye zihunguka. Tubona yuko n'ubundi bazakomeza gukorana ku buryo biyemeje, nta mpungenge ko ibi biyemeje bazabigeraho. Ubona yuko bizakunda, kuko niba uyu Grande yateye nanga akagera mwa kino gice AFM23 ikamwakira ikamugezaho ibyifuzo byayo, UNHCR nawe ukabagezaho ibyifuzo byabo, urumva yuko gukorana ari uburyo bwiza kandi bizakunda. Aho narebye ubutumwa Laurent Kanyuka yandika kuri Twitter, wareba ubwo Wilimanzi yanditse, wareba ubwo Philippe Grand yanditse, ubona yuko bose banezerewe kandi bafite akanyamuneza ko gukorana. Philippe Grand yanditse ati maze imyaka 30 nkurikirana buri burasirazuba bwa Kongo amakimbirane yateye intambara harimo uburyo yagize ingaruka ku baturage, ariko nagize amahirwe yo gusura aba bakuwe mu byabo n'intambara, nsura n'impunzi ziri hirya no hino mu bihugu bituranye n'iki gihugu, mbona ubuzima bubayemo, mbona yuko aya makimbirane yakwiye kurangira, noneho abaturage bagatuza bakagira umutekano kandi bakabaho ku buryo bushoboka kandi buhoraho. Naho Laurent Kanyuka yandika ko banezerewe kuba bakiriye uyu muyobozi wa UNHCR, ko ari ikimenyetso kigaragaza yuko ubu igice gikontororwa na AFM23 gitekanye kandi cyifuriza abanyekongo ibyiza. Ndetse wajya kuri Wilimanzi nawe akavuga ko ngo ibice bigenzurwa na AFM23 ko bituje kandi bifite umutekano 100%, ko n'imiryango mpuzamahanga itangiye kubibona ubwo itangiye kujya ihaza, ko ari ikintu kigaragaza yuko AFM23 yakoze akazi gashoboka kandi gatanga n'umutuzo ku banyamahanga ndetse n'abanyekongo. Ubona ko bose bagize ubutumwa bagenda bagenerana ku mbuga nkoranyambaga. Avise twinjize rero mu zindi nkuru mu by'ukuri za update kugira ngo tugane ku musozo. Inkuru za update numva twagenda no hanze y'u Rwanda, ariko bifitanye isano n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, twasimbukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ikigo bita SAF cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nk'uko nari mbikubwiye cyakiriye abanyarwanda ndetse cyakira n'abanyekongo bari bagiye mwa kino gihugu.
baganira ku byerekeranye n'ishoramari muri bihugu byombi. Iki kigo cya SAFI n'ubundi ni ikigo gisanzwe gikora ishoramari mu bishingiye ku ngufu zaba iz'amashanyarazi ndetse n'izindi. Barabakira rero babakiriza ku meza amwe baganira ku buryo bakora ishoramari mu buryo burambuye kandi bwagutse hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baravuga ati dukurikije rero amahame ndetse n'amategeko agenga ubukungu, twagakwiye kuba dukorana mu buryo buhora kandi bufatika kugira ngo u Rwanda rubyungukiremo, Kongo ibyungukiremo, natwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubibonemo inyungu. Ni ibiganiro byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barabahuza baraganira, bagira icyo bemeranywaho ko bagiye gukorana, yaba none yaba ejo, ko abanyamerika bazatangira gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo, kubera ko babona ko bashoyemo imari ibihugu byombi uko ari bitatu byabigiriramo inyungu. Numva twasimbukira no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, dusimbukireyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho amakuru baravuga yuko Perezida Donald Trump yaba yakuyeho uburinzi bwahabwaga Kamala Harris nk'ugeze kuba visi perezida w'iki gihugu. Bikavuga yuko ngo ari icyemezo Perezida Donald Trump yafashe ku wa kane tariki ya 28 Kanama 2025. Wareba rero nk'uko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteganya ko ababaye abaperezida bahabwa uburinzi buhoraho mu gihe cy'ubuzima bwabo bwose, nabo babaye visi perezida agahabwa uburinzi n'urwego rwa Secret Service mu gihe cy'amezi 6 nyuma y'uko avuye muri izo nshingano. Kamala Harris rero abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngoma ya Joe Biden, yari yemererwaga nawe n'amategeko ko ahabwa umutekano n'abo mu rwego rwa Secret Service. Icyo cyemezo rero nk'uko cyari kiriho cyagombaga kuba cyararangiye ku wa 21 Nyakanga uyu mwaka, ariko ubw'uburinzi bwari bwongerewe umwaka umwe w'inyongera nk'uko byari byatangajwe binyuze mu cyemezo cyari cyasinywe na Joe Biden mbere gato y'uko ava ku butegetsi. Ubona yuko Trump bitamushimishije n'ubwo yari ataraba perezida. Ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa CNN nicyo cyatangaje ko gifite kopi y'ibaruwa y'icyemezo cya Donald Trump gihagarika uburinzi bwahabwa Kamala Harris, cyane cyane kuko Trump atari yabyishimiye na mbere bongera iki gihe. Uyu rero bahise bahagarika ubu bwirinzi, baravuga bati ntabwo abarinzi ukibemerewe, cyane cyane kuko twanahatanye mu matora, burya Trump ntabwo kaba kabuze. Birangira Trump avuze ati rero mbikuyeho, ntabwo uzakomeza kuba ufite abakurinda kuko ntabwo uri perezida. Ubwo muri make Trump rero ubona yabikoze nkana. Ubwo yabikoze kubera ikibazo nyine basa n'abafitanye amakimbirane. Ubona bitaramushimishije kuba yarashyigikiye Joe Biden, byarangira akaza kwiyamamazanya nawe. Ubona ko Trump burya nubwo igihe kimwe tuvuga ngo abanyamerika ngo hari politiki baba bafite ishingiye kuri demokarasi, ubona kuri rimwe na rimwe nabyo hari igihe bibananira bagashyiramo n'akamuntu. Trump rero yahita bakuraho bati ntabwo kibemerewe, nkanjye perezida mbakuyeho. Ati Joe Biden wabiguhaye akakongerera igihe, ntabwo akiri perezida. Nyuma twasobanurwa muri Kenya Fighter. Dusoreze muri Kenya. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu rero muri Kenya zatanze ikirego zirega Perezida Dr. William Ruto. Yego. Zigaragaza yuko icyemezo perezida yafashe cyo gushyiraho itsinda rishinzwe gukurikirana itangwa ry'indishyi iz'akababaro ku bagizweho ingaruka n'imyigaragambyo yabaye muri 2017 ko kinyuranyije n'amategeko. Ubu tukaba dutegereje rero yuko urukiko rubisuzuma tukareba icyemezo kizavamo. Numva twasoreza rero tukaza gukomeza muri update mu masaha yandi tureba uko byifashe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no hirya no hino ku isi, bitewe n'uko igihe kiraba kimeze. Ariko ntago tuvuze kuri Bukavu, umujyi wa Bukavu rwose nta update zaho, kandi abantu baba bakeneye kumenya ngo bimeze bite.
sinzi niba Bukavu nta gishya kiriyo n'ubundi. Urabona yuko abaturage ba Bukavu ubagereranyije n'abaturage bari muri Nord Kivu, ubona ko Nord Kivu ariyo itekanye kurenza iki gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo, kubera uruhurirane rw'ingabo ziri mwa kino gice cya Bukavu ndetse n'igice gikikije Bukavu ubona bigenda bigira ingaruka ku mujyi wa Bukavu, ku buryo urebye bizinesi uko ikorwa wareba ubwisanzure uko umeze, ubona ko ibibazo bikirimo ku bwinshi. Urabona operasiyo M23 iherutse gukora muri Mwenga, muri Karehe ndetse n'ahandi. Urabona ibitero byagabwe Katana, Karehe na za Kabamba, byose ko byagiye bigira ingaruka akuye umujyi muri iyi minsi. Uko twaje tubona amatangazo yagiye asorwa na AFC avuga ati Katana, Karehe, Mwenga, Warungu n'ibindi bice ko birimo ibitero bigabwa na leta, byagiye bigira ingaruka rero ku mujyi wa Bukavu, bigatuma umujyi wa Bukavu nyine abaturage nubwo barimo ariko badatekanye ku buryo bufatika. Urakoze cyane Vincent. Urakoze, nagushimiye. Yes, abakunzi ba Eugene Official rero rwose nuko nguko amakuru yacu yo muri iki gitondo cyangwa se muri weekend yo muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu rwose twari twayabateguriye, ubwo tuze gusubira mu yandi masaha ari imbere muri wa mwanya wa update time. Nkandira like ndetse unasharinge kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Murakoze cyane, turabakunda. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.